Ja sam Kristina Okalović, voditeljica Reviderm Akademije. Ujedno sam voditeljica i referentnog centra za Reviderm Poliklinike Bagatin i menadžer u zdravstvu. U svojih 17 godina iskustva moram priznati da zastupam cjelovit pristup njege kože lica. U Revidermu cjelovit pristup započinje profesionalnim pregledom kože lica, nakon kojeg odabiremo individualan tretman za svaku kožu. Unutar tretmana radimo sa Reviderm dermokozmetikom, nakon čega slijedi i odabir kućne njege za našeg klijenta. Jako je važno da postoji sinergija između nas i naših klijenata kako bi oni kod kuće mogli raditi zaštitu i zaštitu protiv starenja. Veliko mi je zadovoljstvo što je Split bogatiji za još jedan Reviderm specijalistički centar. Iva Glavić, vlasnica centra Iva Glam, odlučila je cjelovit pristup pokloniti i svim svojim klijentima kroz Reviderm tretmane i dermokozmetiku. Hvala Kristina. Čast mi je što sam postala dio Revidermovog tima i što vama, dragi moji klijenti, od sada u svom centru Iva Glam mogu prezentirati prestižnu njemačku dermokozmetiku Reviderm. Sigurno se pitate zašto sam se odlučila baš za Reviderm. Razlog su brzi i vidljivi rezultati, jer to je ono za čim svi mi težimo. U ovom prebrzom načinu života nemamo vremena ni novca za gubitak na proizvode i usluge od kojih ne vidimo rezultate. Nakon utvrđivanja trenutnog stanja vaše kože, uzevši u obzir vašu problematiku, odabiremo tretmane i proizvode koji su idealni za vašu kožu. Moj tim i ja ćemo vam pomoći odabrati idealne proizvode za vašu kožu koje ćete početi koristiti odmah nakon tretmana. Radujem se našem zajedničkom putovanju do lijepe i njegovane kože uz Reviderm.